Tam ko khuimir no. Remetwida Kangachana ili Natumi Bangali Ning Kangasaga Itumui Vrali Ingashi Midale Kala Tangkul Naga Ungnao Aunga Long We Program Committee Pinglila Iwi Ningashi Rinkapak Junga Pongsok Dale Achuwi Speaker Samigichi Senior Advocate Dana Ramson, Kala Dr. Rinka Hau Horam, Principal Patrick College, Ukrul, Kala Tangkul Aunga We, Long We, President, Kala Secretary Sping, Conveners, Kala Hili, Rajang Khaya, Kya Singila Khaya. Kukui, Aunga Bing, Hangwu Bing, Katana Bing, Yurwi, Katana Bing, Atum Gatongali, Iwi, Kiagashi, Ningashi, Ringapa, Pongsok Dale. Shiwi, Tangkul Aunga, Naga Aunga, Longwi, President Naili, Fon Sakrali, Nahangi, we expert Maning Lakmni, Jaina Kanga Daily, but Hang say, Jaina, Talalan, Tada Sami Holo, Jaina, Ina he, Denong Ranlaga, Karani. Itumna Article 371C, he constitutionally, Zanghagida, Hiwi Hili, Kiki Lak, the Lere, Itum Wibang Lak, Gay, Jaina Ki Zang the Lake Leda, Tengai La Kaina. Later, really. Kala he state we local we a kala statue maning mane constitutionally itum with legal rights itum li safeguard samik fight the Manipur we the exclusively 371C 27 amendment li. Hida the 1971 li insert Sami Haine. Amingli Manipur Gini Ka Kapung Nawe Wangne Tampakwi Traga Mazang to Zinijli Jena Tampakli Leda Claping Article 371 Hili Kahaulake Kalakaikana Yushila Yushida Hiwi Hi Matadala What la Masang Nasak Island sang the Lere Manipur he statehood Sambangda 1972 li Sambange January Jaina Hiwi Hida the Sambang Haura Ara Hida the bifurcate Saura Jaina India we got Hana Bingna Taka Manipur he got other ring sakle Hiwi demography, color, social, economic with the disparity he kathale clays he atumna tay. Manipur he akana tampakne, akana kapungne, 92% na kapungne, 8% na tampakne. Ka thasalala jiwi atam chili population nava tampakli kapumbing na jungme khar. Kala Regasang Jilala, Kathem Jilala, Tampakli Kapumbingna. Resang me car, Them me car sai. Lansin Ponglila, Tampakwi Bingna, Lanla sing my papame. Itum with democracy he, itum with Mingning Mishan he. Population we are tissue than Yertazine. Sida the sada Jiwi Atamwi population Jena Itumwi State Legislative Assembly Hili Pangshap na Hangtruk Kalejili Hangmatina Tampakwing Sahain Jena Makumang na Kapungwing Saugizin Ji Taiva Jine
chỉ là đó mà cú mang na cái phung wing sao ra hang mà tin là tấm bạc wing sao ra chế na ra assembly li mission cái chung chỉ li majority ba chỉ na cái to ngang hình rong nào chỉ li atum na bang shop power chỉ exercise sao ra chế na cái phung li lấy được lấy tribal nào ping mà tay la cái na chỉ vì 371 si li tribal đó mention mà sao mà này kha intention ba cái phung nào tribal vi vang hipping hi atum makumang salala atum wi tuiji masami pai shine atum wi ning ka chang atum wi khawachi mayang sang mi pai shine da article 371c hi amend salaka constitution jili marum sang mi khaine Hiwi article 376 71c hina kikhlei zikha president na Manipur Legislative Assembly with members lungchili committee hill area committee da constitute sara assembly 60 wijili Hill Area Committee da aka shemra gini. Chui members pingji kipa mai sapai rakle zaka kapungwi aina nganing laka ka MLA ping to ngachi member sapai. Thakachi maku jili maku na sapai kha kli sada maku jili kachi kathana chief minister ka phungaulo thaka a member me sapai maku ilung jili kachi kathana speaker ji ka phunghaulo thaka a member masalu paim sida sada hill area committee hina kaphungwi administration khala he will welfare economic lipai cultural lipai khangatai ka donga chi will welfare ji yang sang mirai he will policy semrai he will takar ka sa ji recommend sara isini he will safeguard kala power empowerment ji hida da 371c li mi khaine jeinai thumna confuse masa ki zibana ba Manipur Legislative Assembly Hill Area Order 1972 jine arui iwi topic pana ba hi hena Manipur Hill Area District Council Act 1971 da la akhle lui chipa china hiwi mamang wi ni che ka chi da ka to nga je ka te now relate sai arui wi asama Manipur Land Reform Land Revenue and Land Reform Act 1960 ta akhle lui jila yena relate sa lui gi jini Arui Article 371 CA na. Jena hiwi governor lila responsibility mi. Klik sada hikatha hill area committee wi akhon hila assembly na masamia kha mukhisang mia kha governor wi role lei luichini. Governor na yang sang mi runo. Jimang maning ne our puritic yang atam chita kazangaba chiwi order we ati sudava quarterly je ga chinguma kale quarter a kai kachang thum quarterly ana president of India li ana report mi gizne sida da sada hita da Manipur hili kaphungli hikathawi othi singadale hikatha we scheme he implement satale hikatha re sangfai what project he da saki satale saku pai re hya ka success sai re ji hi ana quarterly ka chang ka thum ka chi da governor na presidently report mirror chine chimang maning mane kli sa da governor na la shoyai saka da ariwi center we executive pingli center we union we ministers ping athum lila state government li direction mi khwai
the Article 371C hili hita the atum lila duty ji responsibility ji mi haida lei sine atum nala hi katha kapungli development hi katha mai khu ka da lei atum mi governance hi katha da kya ke effective sa da lei khala hita da itu mi center we na scheme yaw kata grani net paisa khami ji ka chen dang da wasung da lei ji yang sang mi haida atum lila responsibility ji fix side lei sine Jena Ariwi Itung Wihili Tada Hida Hyaka Matada Constitution Legal rights itumli mi hai salala hi itum ne implementation gasali what sakana sak sok tranjili kya ka hi machu sok ta Canada sada leklei ungsung wasung da sada leklei gichi Chili ne itumna uknang lakaina achu hili ningai malakaina lei dakle hi kachung kachang hi implementation hili effective masathure khala hina tampakwi aina kaphungwi khangatai kathem wartam liruno lansin liruno khala infrastructure liruno khangatai hi kep chi malai lui phai da sa chi chungmai khar da lai khangai lai khai tha da thai itumna infalita ka tada building na tha thai pok pura kapungli ka kurngui shim ngasi shim ya tada thai ma man ra ukhur ka da hi ayawi minara ungkhiang thanli hi hi town ning slum thai da hang slum da marai sang phut kichi da chi ne chi tha da hiwi hill area committee wi tha da atumli empower sa khai wi ot ngurut chi atum le implement ga sa jili atum wi khang chan we na la mani ka state government na chi atum wi khawau khon khala atum recommend sa khai atum na report mi sang khai chi ma heng sang la ma khui sang je na la kiji itum chuk ma chung rum bai je na ri itum wi li itum li pangsap chung mai da milo itum li greater autonomy milo da yangai na po da le ari khonjar da klei dong hi la hi ka tha hi la ta da ka te na wa chang ser khai ni chi ni atum nak sada study science tranli hill area committee na recommend ka sahi state government li binding masam ne hina atum li sabungra the mandatory malaim ne jena atum na ada ignore sa ngai dam di ignore sa ada atum wi atum na kapo jili da override sami khai yang khai mi khai katha ji chida da shoke jini jene hi bata da aming mangai na symbol mangai na da hill area committee da leikhang sakne da la chida da criticism la leiba ba me khala hill area committee hi lei salala atumli financial allocation hi adequately atumwi shijin khangi ji miran khangi ji mamila ka te na mang khami ka tha ji chui wangai na la ot ma tha da masa ga pai nei ta la hange hiwi pongli ta da ina ka hangai ta da sama I malai pai shine ariwi itumwi autonomous district council Runo hill area committee we samsata atumwe financial power runo itumwe li tada
mina samira mina paning mira da padang rai bam jing wajin itum me attitude le itum mi phana khai ni itum mi phau ki da mi khang dei la phat da le ra jena itum na mi wi wang paning khami tha da atum na la paning mi re ke jiba ji itum na chi ka tha la changau ai te da ina hangai itum la office li wat ka sana wa ka sada kala office aka we head aka sada itum mi finance tan babam ina iwi office first ina join ma ka sa tran li tissue box na ka lam lai sang pawung pasang phata lam lai sa ka it's depend on how you manage the office nana fanji phagi jin state way na la phare center way na phagi jin khang tai way na la phagi jin source se I ka dong explore sai state way na la phai state we budget we discussion le chili tada nodal officer da hang nodal officer je ka da issue we account 10 katha section officer katha cha da jehovah I masa bai jiba wasama tumu che da ngana laga mami bai shine da hi mathala can explain sai hi wangai ne hi wangai ne hi ta da darkar ka sani se thala la masang mim jaina ina thaka phaire da ina chief justice iwi executive chairman changsel laka meeting hoy asi finance katonga chief secretary hol laka iwi ji discuss sang sak deliver budget ji katonga sangra sai ina ka poji 100 ma mi salala 100 60 70 mi khaina percentage ina la 100 ma mi pai sine da ka jung bo ji ta ka iwi ka jangkhat target pa ji ba more than iwi target ji ka chung khai isi women victim compensation ji in a first chang ga sing than le 2 crore sang mi ke ta hang chief secretary Vinny Joshi na sir he 2 crore he tada ka jang khani tum li ku paw re 5 crore sang mi lo in a boy 5 crore sang mi kuma halang si jin da le achu hi le 10 crore pose 10 crore sang mi and last financial year which jina revised estimate liko laka b achu financial year le 5 crore another in a pose chila iwi budget le reflect sa polo mira phalo samphang ra shaulo ismule ka shau ka po ka phaji pat le de in a centrally 4.27 crore pose 3 crore 4 crore mi are April la mi furada iwi court ping lila fine ping ji iwi office li milo taina poi fine court li kata ping ji kai kan mi papa me chita da po gi jine plan sem gi jine explain sa gi jine mathala kaina hili takar saye hiwang ne gi ji mathala kaina yek sok la ka pi sok la ka justified sa la ka itum na hi poranji ka po tranjili katat kejilla katat silak jena ituna ka po tranli not chi chimi sok khani kdum thang shem ji not chi ma thapung re ki kala excuse ma lei paim ne atum na katat khawai hi wi justification ji chalak ina mi gi ji inatang si Dr. Horamli Kharchan sai acha hi la issue office we na la sponsorship la sapai ka achu financial year hi kup cham haida paisa carry forward which is season khwai we permission me mirang tu gida masa ga paina acha march we mamang li sa si ja hi la isina la ketena lo sponsor la sa pais ni je jena fund allocation hi la in sum li la hangai tada mai itum le aru yak sok lo jiga me yak sok thaila pai ka
นัดรำลีกระเทียมนาวปิงขังเต้ละนาวสนาวปิงอย่างตำคุยขายปิงโอซาปิงเลยหลังฉันแล้วก็เยกแล้วก็ proposal มีสิจ้ะถ้าเดอารุยอีทุ่มมีเงินนิ่งปิงหินละอาทุ่มเลยไอเดียจุงไม่ได้ราเรจิเนี่ยอีทุ่มมีเงินนิ่งเลยอันนั้นซาละไปอันนั้นสามีเอาละไป governor น่ะสามีเอาละไป center government วิ union minister น่ะสามีเอาละไปแต่เมื่อไรก็พอมทันลิคิกก็ละมราชกตะเคลจิเนี่ยอีทุ่มมีลิละ he will governor with role his special salak ก็ท่าสารละอีทุ่มน่ะไทยกิจบานาวะมรักคลี governor ฮิละ political appointment เลยถ้าเดปาร์ตี้นะถ้าเดวิปาร์ตี้ลิวัดสักสามีคลีถ้าเด governor appoint ก็สักก็เทียมนาวละไปมันก็เทียมนาวละไปจิกทรานลี independent สลักเนี่ยนะอัน addition มาคุยละปาร์ตี้น่ะก็ห่างจีอันนั้นก็สักแต่อินักกับพนิงลีอาจูราสุงดา governor น่ะ president ลี report มีใครฮีมาไทยลักถ้าก็มันเลยในแต่ละคุยไปแต่ละห่างไงกูมีรันก็1972หังพังา53 years ฮิลี governor น่ะ quarterly กระจังกระทุ่มยักษ์สิมีกี่จีมันมีลักยังไงเด้Governor we hikta quarterly report hi publicly la thing sak phungra gi hi tum demand sa gi sin he nothing secret it is for public consumption itum development ji khibali ng thum gi da itum wang da la hilis hi da project sa da le khu hilis ga hi pa si la o thai la isi la hi tha hi ngrans nei da thai vai da la ji tum demand ma sang yim laแล้วก็อีวี register general สักษา justice สอดhigh court วิจัดสาล retire ใส่ละอันนั้นก็ห่างอักเลยอีเอาว่าจริงลี deputy register judicial สักษาเลยกันอีทุม high court นะอีช่วย law department นี่นะ state วิบักส่งเรื่อง law department หินะ license สักเลยกัน order ก็ต้องมาจี governor ว่ามิงลี law department นะชกจินany rules same salala itum na same achum na same ran ne kha thalala aming je atum na shokhi jini jena ana hanga khle kyang khle ji ka any rules amendment he sang ye da atumli order ma salo ta nana shik tonga ji shem yaw lo atumli ba shoi mang sak vai jimang kutong jiwi provision mangji high milos kiwang le jika first atum ma shem time second ngachang mangam third shem la paisa la samangi jimning atum least interest jena nana ki na ishiwi ot aka he notified sai sangai ka gazetly or maning ka gazette notification na khangatela rules ka semi sangai kaก็ต้องออเดอร์ก็ชกรุ่นก็ต้องมาเจเฟรมสามิเซอร์เอาโลฮิมามีอะไรเคยจะหัวบาโลอาทุนนะผ้าไหนเรดพัดสวยสาระมันนี่ก็งรายปั๊มเสียนะขี้ขลุ่มขนิ่งจิลิกูมาก็ขนิ่งไรฟูเรจีเน่อีทุ่มนั่นละgovernor ลิตาตบากหังมังมันยังไรทุ่มนั่นละก็ต้องมาเจเชมใบจิละเชมแล้วก็ governor นะทัดรีพอร์ตเจนดังเดลเชมีใบจิละIt's just between us. And it's exact most salala at least an idea is like his la. Are we governor English to mum to you take me wong la gawa. English mo shopping. Mapa ka typing la gawa. Atum na ki ka pi miura presidently annual report we routine report chili. China chi itum na pi khamila dakar sai chini. Itu muli proactiveness ji darkar sai mani kha governor la awili limitation le how khala ali anakapi mi ke ji ka ali ngchon mi da khle ji la itu mi mining sa ki pan thai maning la tha ka tampak we mi si za tampak we mi na itu mi wang da
sang vai wang da kapi mi ngai la cham sa da chuk mu chu yang se ni chena chuk mu chu ye ishiwi hill area committee li atum na la akapo pai ki po pai kle ka governor we role ha ka with the governor we secretariat li ishiwi ming ninga ka jili posting mi ki I suggestion ko chithai arui khangatai state liver high court we na la itung judicial officer saka legal advisor sa the governor will secretary li aka deputation by even police officers la chisa the dig will rank chisa the IG will rank sa the governor will pamte hasty kangte the ala last kapam jani in a thai je IG ni je chida da sa da coordination ji le ji la atam ga ji de remind ga sa ji o ka phung naw hi da de le o hi dai I wi le ta pam me kharsan sa ngai le thai ngai le phat khora la ga kharsan sa ga pai a ka le pai I tu mu le lai ka them naw ka ram naw li yur li le ka shia mi a ka chida da I tu na request ka sa li governor a ka na ai ja si ja chia jiwi president ji le haura ji ne jiwi thada aks de pamai ka ma thangli la pam le pai chil ka hau ko phok ji ma le ka sak chil la ta chi da ina governor wi la thada a wi li la challenges si le ba pame idu mui hill area committee li assembly 60 wi ji 20 ji na form sa ne ka 20 ji la ka chung chang political party jing chei nga te hau ki da athum wi lila chida da class ka sa yang election atam li issue party ni yu chao fai da kai na matui mi khang ro ma ka pham chak si phasok ming rok tak le chui ma cha khang rok la le sa pai ji ne chi ka tha chi na marak khali itung me hill area committee we function hi disrupt sai ngachan na sake jine ara mai atangina hill area committee we pangshap atangwi order baji president VV Grina ari February 1972 li so khai wi ji chili order jili ki hang kle ji ka money bill makni any bill ka phungli leidak leping wi li directly indirectly sachu ka pai layakha hiwa hill area committee li refer sare money bill gi hi kasangkhadwa taxation ka tha thada new tax introduce ka sali or lei ka sa tax si hen ka kali shui ka tali or money ka consolidated fund of India wena or state wena paisa ka kai withdraw ka sa ka sangwi paisa salary hen ka kawi ka thawi hili money bill do hoi money bill hiwa anything with money bill hiwa issue we HSC li hill area committee li refer ma salala mayai ta hang article 110 li ka hang ni china khala money bill hiwa hira ta hang Lok Sabha with speaker na khala state assembly with speaker na final say le hi money bill maning clay ji any that the controversy so dispute rathandi hiwa money bill ne jibaji ana final sara khala hi kachi li khala challenge la masalu paimra ta shena hili ke no ka sakpa lai ba me Aadhaar itungwi Aadhaar da itungwi unique identity we hiwi bill kui khra transli government na money bill ne the speaker na sang sak laga hiwa Rajya Sabha li la majority malai salala Rajya Sabha na hiwa stop la masa paim
Jimmy short Tradamati with Hilly, Ashina Mayala, Mamyala, the Pasa Highness. He Supreme Court la challenge Sabapame. Itum Willila, Hikatala Rasopapame, state government Bill Gatum, Akana Manipur People's Act, Akana Ari we shop we act the Gatumne, Chili here money bill ne. Itum live Talina Sachu the clay. Ka G money bill ne, Jaugita, Hesse Celia, refer Masatuji. Like a passa Kailachi. Jane Chili Quantar Laga. So Champuli la me, Chico Tiaude. 1992 late. 2015 lineage. Jena 2095 a day. Sorry. Chitai. Jena itum willi hiwi protection in a key glazika. Tada palapai, shilapai. Kapung now, Klakapungli directly or indirectly Sachugapai Jiva, Hesili first refer Sara, Kal Atum study Salaka, Jiwi Atum recommendation Ji, Mikafuraji. State Assembly place Sagis in it. Kala Chidada Ji, any financial matter, annual financial, actually, Isiwi, Kiasigapaya, was our freight nala, he matang hili, Ara. Lok Sabali, actually, issue state we budget he. I say silly refer Saga, Masak later and question Sate. He leads some bomb the client. Annual we financial statement he discussed Kasat Hanjili, Hill Area Committee Lila, Atum Willa, Hill Area we Kyakas Paisaji allocate Sadale, he adequate Saga, Sapka, Masap Clay. Ji atum we view la quipung ra si hili jangdale chine para forli. Sida da sada marambanaba hais esi hi itum we kapung hi rei ka sang ji ya rapapam rei ka thalala English really accelerate itum nakari thau tracer da klein da accelerator jin khnai charli top made a Kawai. Itum we kapung he backward san ire, he disparity chi, gap chi tungna lere, jena, he top made a Kawai, he we itum we plan budget lila, annual financial statement lila, he adequately itum we kapung we represent sarka masalakle, allocate salika masalikle, discuss sakavaida, hidada. Provision is on the lay. Ka hila masalam the lay. Atang ina atang how to poke like a hangjili akamang chita kaile kaji important salak. Governor na he shall Anna report mirror or on the request as required by the President of India. President nala I bikalo the la po bai the hang. Itum na hiwi hila, itum we mashun, itum li miaidak lay rights he, itum la hila katonga katay kar sai. Governor na mami kalang ni jawra, jingum hangma pangada katum rai he arwen dang dala akasila mami karang ay sika. Itu na president lila ba hang bai wo. President itum we RTI la tasang bai wo. President no we obviously governor na hila da periodic quarterly report committee, so copy ji miselo da. Kala jiwi li nani ki action query kle so far. Kala action ko kui jili nana recommend direction committee li kya ka implement sai kle so far. Itum chita da kipana itum li ting da lei kle. RTI ek hi itum na thak sang tran li. Kipana ma ting. Jane Arita the Malay by Shini in a hang Ibano. It took me pen. Hine ara, Raikai now moinala meaning lumne. Natum aungane. Aunga Gazi Mina Varena Kapangaini. Mina la Kashi. Varena la Saklaka in Kui. Natum na
any no we kuli khawat ning ka chang khala no we rights ya chu chu da masang ka phang bing ji no thad right now akali ka pi la ka lupa phangawi stem sang la ka internet we na prime minister president we address phakwi la ka sen ka sa ji masam de no we ni kap ning liva ina sen sa sa la khik la masam la pai ta khui de le munjing mane PMO office prime minister we office hi ka da function sak le ji itum na autobiography ka thali ka pali itum na theiwa hi sakla kai na khui any letter kra hi mi herai pai joint secretary dang da ka la ka an ka tat nau ki ka chili lai da klai ping cha ka chung ka chang highly integrity high sala khaya officers ming man partiality mak le yang atun na kapang sang pa pa sim ning ne singku mi ka jili kapang sang se thigi ji ne ka sak matter deals sajli sensor sala khaya yang recordly blemish mak le phaisa ka za we mi chang mi khai ka sa we communal mak sa mi ping kapang sang sel laga jili pam ser dak le idun autobiography ka pa di sa sambang jiji atun pa la ka at least concerned ministerly PMO office we na katat ji concerned ministry jina PMO office na katat tai re ji si za sak la kan khu khang tai na la katat ta sala pa ka PMO jai ka tong thir ji ta ji na thum likhi pa na kham da le RTI athang ina ka hang ji na tum khipana chi thada khalama khaning rupa thra naw nap la ka na mi gi thada na li postal en ungra sa china governor president la chi we ek athi shuda yo you duty ma sa thura governor la ma sa thura ka thai gle da ho ka bai jilla yang sang bai jilla in ari thada at least solution we oriented ina mutu ngai chi ne ba problem jiwa thada itum thaiser khaini jena da ina hadan sumli chada hang khangai ne Gandhi ji na my experiment with truth da we autobiography ka pi chili ina mayang alake ahi very simning salala very we principle ji ana follow sai ask and it shall be given unto you ji Africa li India li laka actually advocate salaka ana chadung jagawali railway station office ka thali tangli chatranli khawat ka tonga ji ana shimlung laga che naw te naw deputy commissioner li deputy tax collector district tax collector deputy district collector li tada kapi wa chine ana hange awi kapi khwa hi sa khali hangchi shat hangchi ko hi ignore sai ka tharawa ana ka kapi wi wa ngai na next time on the same railway station jil khawa tranli me chai sai ta thai ka itu muli sa khali thrama kumang chain sa sala itu mi ka chung kal re sang ro ko kum ga ji da thramuku chai nga chai si sa ak re sang ra isi ka hui da hawong gi da ina ada ina hang khai point a khani ta hang la kala na sang phai la sau ke arui manipur hiba 1891 li british we achingli rawok thui khain jen tampa ki british nam thalai na mu me khala land reform gi hi british na khawa ka chi buli khuiwai Manipur li la chi khwira chi jena ka kaphung hili he will land reform hi kaphung hili wa ka chunga mukhi ram ne da hange jena khreli Assam land and revenue regulation 1886 ki hi Manipur li la chatna sai chiwithili Manipur State People Regulation Act 1947 Manipur hina India le join masarang laka ji chat na sai hiwili itumli ka te naw relate ka saba ki khlei je kha
khu shimlak makuna jilil tiêu mai da khashina makasana pingji awunga ji recognize sa jibawa awunga lei salala ji awunga maning thura da hiwi ekhina 1947 we ekhina di recognize sa jiwi thili Ari Manipur Land Revenue and Land Reform Act 1960 the Khirali Hili Kathalui Klejika Atang Hangkai Tada he will land reform Gajihi Tampak Mangli he will ek he Jatnare Ke hill area Hiliba he will ek implement Masapa Imre the Hilata Shock 1960. Jena he will LR ek hang klejika he will ek chat kana liva ngalai ka tonga hi kala chili sampang dakle minerals mines kala ka tonga thada chili kan khana wat ka tonga hi state with property ne government we ne gine Jaina tampakli lay kiki sampang akha government we ne sare Saudi Arabia li athum yangpui sa ge da court laga thau sor ka ukhnang la ge da khiwang kle ka jiwi lo ati shuda thau ka sok dong ji government we ne sa tampakli la anything mineral ka sok kiki mine forest ka dong ji state we ne government we ne ji Jena ka hiwili 1975 li hida da amendment na ka khurai hiwilungli la aka laifuye ari section 158 na khihangloi klezi ka 1960 wi ji ari we Manipur Land Revenue and Land Reform Act we jili hina kitha klezi ka kaphungwi nga lai hi tribal now makhningli transfer ma sa paim ne ka shok chi ne hi itum wi wang ne ka he released 6 and 7 amendment the bill the rar he ek pamon layang bill the jena hi na athang wi he wi MLR ek hi ka to ngali chat nara ka phungmang hilima chat namra jipachi khusok pai ka sani chi kala jilas sangwa sanghai ne kha jipachi separate notification na ka sokre government na ji sok jili ka jangjang bing chi ba arui MLR ek hi chat nara da leida klina arui jena hiwi hina apam kai khli saju khaini Chochampur li 89 village he MLR ekna konjine cover sach ari Sadar Hilila 14 villages Kaubum Tamenlong district lila 14 villages Chochampur li chithada ka kon bing jiba land survey sa ser khaine ukhurli la shu ka sa de jaina rawi reda we all the see ka tha we office ka tha ji SD office ji land survey tak chi tha le ser da klena ri la ta chi hiwi tada sa ga chu chi ka tha khle ji kha atang ngalai ji government wing sara laga land ceiling da la le ra sare da de miya khane hililang mai da awi mang sa ga pai khala ana pom da kle awi ngalei ka phungji awi nga sa ge ji kha allotment tan lui gi jine allotment gi hi government we ne allotment tan gi jine laga allotment ka tan hili an li mira jilla a hi premium da san fure premium da paisa ma machung mane kha tha salala ngalai ka phungji kha hogai ka rawa gi jine premium ji jena
kapung kha sida da arui MLR kala LRX na cover sa khai jiba awa kapung wi house tax la sandra kala land revenue tax la san gi sida da double wa khai ni je ji tha da sa ga chu lai pa me ta hangai ina khanawa sada itumili article 338A hi itumi wang khut lai sada sijin bai re ta ina da ina pa khiang li hi na itumwi ari article 371 we see li supplement sa bai jila complement sa bai jila hi nei pangshap sang mi bai jila hi na pada ya wak song wi wak song sa bai jila hi wak song in la shau ka ma thi ka wak song la shau san bai jila jena article 338A hina khiglei jika National Commission for Shuttle Tribe itum shuttle tribe we National Commission dale hili pangsap ka chonga mi hai dale tekham tai pangsap ka chonga mi hai dale jena hina ka thada khipana constitute sara chairman member ping ka thara athumi tolop chi ka thara jipa chi atam lai tu kita chi masalu mayang lui masalu ke kha ka tha khlai ji kha athum hina scheduled tribe pingwi itum we constitutionally later clay scheduled tribe pingwi athum we safeguard we wang athum ring phalika athum li chipat lika athum hi ring silika athum hi thi ki sar hailaka ring matha da ring lika ji hi chi athum hi investigate sar monitor sar yang sangra ji na thum investigate here active ne ade yang observe sar ji ning investigate monitor sa gi ne itum na now ngra school ka tuition sa homework sa li yang sang tha da cha da yang sangra ji jena complain ra kha ka chi ka tha samphang ran our rights see amasam phang thura da ana complain ra ka chili ana inquiry sar chile active inquiry ji hiwa police na inquiry ga chi shimai nam officer nam sa pa apam chili wala ka inquiry sa ki thaga itum mui HSC hi matha da function ma sa thura je kha itum na asili complain ma sa pa mra sa pa sida da itum mui deprive itum mui rights itum na sambang ranji itum we fund allocation no itum li budget li consult ma ka sa ek pass ka sa money bill ne da sarek la ka itum li eng chida da pass sa ka itum li refer ma sa tu chi ko tong hi itum na ina na ka piwa pai ser chi atum wat mle pam da klein da itum na ka pi si ja phanara hangai RBI we ari ombudsman kai ka wat mle la letter ka pi khrang rai da isa mai phung rai khai ara retire ana khuyaire an hange silong lika leila khaje chum ka pira lo ta sa da commission hila ngarai da lei sapai kai tu mili ta da deprive salala athum nei thum li ungra phaning mira ji no chi da expect na sa it's very bad vrena la cha da itum li matam sem polo phalo shaulo ren dang da la ma mimra da hang da kle ma po ka ma shau ka ma pha ka chena itum na chi sa pa ye ji ne khala hili atum na planning process hilila atum na participate la sa pa je ga itum HSC hili HSC wi committee wi meeting hili minister la deputy minister la speaker la participate sa pa atum voting right ma lem itum atum li rang sak pai itum mi le participate na tum representative ka ramilo itum meeting le ra chang milo itum le advice ra sa milo hili hang da klenda to participate and advise on the planning process of economic social development of scheduled tribe itum scheduled tribe maning mala kala socio economic development hi itum planning sa tranjili atum li hili advice ra samilo participate ra samilo itum na ko hojili ki kai li
khala hi president le atum na mi kara ta khala commission hina hida da mi ga ka thanjile atum recommendation hi president li mi ga ka rai khala state li la atum na hida da jiji atum recommendation atum input si atum na khami than li state assembly li khui ka ra ta itum issue hi itum na tum li state assembly na ma khui ka mi kha itum na commission ji li wala commission with through na khra than ji li chi tha da state assembly li khui ka ra ta hi wi article 338A hina hang da le Jena President li atun recommend ka sa than le president with duty na khilui khlai jika article 338A with clause 6 li president hina atumi recommendation chi parliament jilala lok sabha rajya sabha li place sarata khala he we action taken report hi hila hanun pungijini ji atishuta khala kalisada hi masa pai thuye zilla hi wi masa ga pai wi reason ji mi la ka hanun pungra ta hang hi wi commission hi civil court wi power la singba pame civil court chika aroi tum municipal court ka tha je hina any person li summon sa pai documents si khusok lo tala po khobai khala na thumi any statement hi affidavit ina na thum submit salo tala ana chida da hangbai chine chilaka union ru no state government ru no hili lastly 9 hili ki hanglei jika close 9 hili the union and every state government shall consult the commission in all major policy matter affecting scheduled tribe. Any scheduled tribe we policy kasem thanle commission hili consult sa pungres. Thaiga itum we hili state government na HSC makan laga sadak le hi itum na court li hi consult sa ka masai rak le jing han pai hi ka chung chang Australia hi consult masa samrek jung chang te in atang hang khai tha da hi wi ST commission hila itum na ngala ka hui tha da hui itum chili ka ching gi yaung ne I khu we hi wi aung nagal aung long we president ne hine chap mai ga thai li mi hi manai mai wo tui le khui mai wo le shi mai wo mashit mai wo e to mui ka phung wi han ne ko hi ka chon ne da ak ka ka mi jili ki kla mata nar mre wo e to mui bang athum ne la sta da nganing mi bai chi ne lastly governor we roll hi atang in a hangai re a political appointment la sa bai ka khatwa governor hiba they are to act on the advice of the council of ministers governor exine governor hi ka khatwa chief minister kala council of minister na ka hang ji sa gi jino jena governor we role hila tada tra khala makana mai te da itum na khisa bai maning mane Hikata discretionary power kami khai tranli constitution na alik discretionary power awi ning khane na awi on judgment na addition ki power hiliva supreme court with 5 bench judgment hina mizoram with case li hida da kapi haida le chine there are several legal judgments that upheld the action of the governor na decision kui khai ji challenge sa khai la state government na ka tha sa la governor we action ji supreme court na upheld sa ji masungai as constitutional head of the state exercising discretionary power and function
with regard to the provision of tribal political autonomy. Tribal we political autonomy we want. And action go kui ji, action go kui tranjili. State na challenge sa salala governor we decision action ji, judgment ji, upheld side mashungai da kui ji in Pu Milyai Hinjong and others versus State of Mizoram. In 2005 we 5 ban judgment in a padal tam siman vai. Ka in a hangai ban of a chimang maning mne. He will Assam will a jangdale. Yang at Wingdon Pere versus State of Assam and others, 29 November 1965. Hila Supreme Court na upheld sasini. Mashunge. Hida the discretionary power constitution Mikhaileva Ali, he cannot act on the aid and advice of the Council of Ministers. Council of Ministers being na Ali, Khangachon Kale advise the Sajan Machat Pimbre, our own discretionary power lay and exercise Sabaye, he justifies Sabaye, the upheld side the lay. Question and answers the level. She session kaknya bayel laga chili ngarom laga session like pami kich mai. That's when the car excuse Samuel yo Sataro said so bring Pam Samuel yo. Okay, taka discussion hour ye ojana mazadrang naka kachi gathana ari hangkai wi alung jili issue article 371 kala ojana hangjithai kai wi alung jili ngahan khangai kala theikhui ngai details hamai da thek ngai le khawa atam yi mi da le atam chungna da makhuila na chu ming han ngai ji ta sak ai na han mi lok ji hi ari atam mi le chilag le oh khuduk le lag haning da le ka microphone mi sim kam sa pa mangali ralaga khanghan miao gila china convenience hamai le pai Ari itumui kiashik baya sarna itumli tamkhami alungli Article 338 MLR Act he itumui ramli chadna segjika ai hitata chakshile kokji hlachi chanak bai ka ma chanak bai hlachi khang hangai ji phamdam ne je khang si janik sida question ji kete na ko confusing wasa da lekha ina hila pai da chu ke itu mui wang wa atang Manipur Land Revenue and Land Reform Act 1960 we chat khana we ta khanerji in hangai ji we ka klatwa itu ming lai hi itum na chi chat nai kha state we saure government we saure hili shok tak lay resources ping katong hi mineral mine katong hi state wing sau ki ne taiga chi issue we bang ma kanam ne khala land ceiling holding with ceiling la lai kha itum kai kha ba ko hok lay to klen de yang china ji itum na lok hui lu gi tai premium mi la ka allotment tan lu gi tai che ka saka khang saure ta da survey ka sa hi ka sa ba phala bai land survey sa si pha me khare ka survey ji ta da hi wi arui MLR wi hi ek hi chat khawai da survey ka sa mning la khang cha wi survey ka sa chi
cái sao người lấy chỉ ami ngay na lấy là cái DC office để hai khai chỉ vào cả na là bay mình nhìn là thật đó khi thật đó ari we tâm bạc lý rất na đó clay 1960 we ek chỉ vào cái phung lý chắc na chỉ ia thật đó chỉ vào ít thùng vàng cả na lắc đó vào mất thêm này khá ít thùng village authority act hi bai chat na si ka panchayati raj pai khuisi klei gi pa chi chi ka tha chi arui chang wei la tra ka ba mathaim nei kha iwi ka phning liwa i thung mi NREGS ka tha hi ma kana lam ne da khui abwa gle i tum ta da mi kai kha wiwang kana la pai kha yarui wiwang ba hina rai ka sang chung ka khuira ka pai mathaim nei kha panchayati raj hi rau si za i thung mi li center we na fan ka chung ka hai ta ka pai le jeina songfu ru no kari ru no ka chung ka thai ka chi pa chi now da ilari ba qualified ma sam ne hi ila study sai ngai hi wi hi ilila mahut wi commissioner na hange as lek iwa paisa ka chung kha ungra de le iwi hi da da na shi na ram wak song la hi wi NREGS hi wa da hospital khawali ma thi vai da glucose ka kap ka tha ne he na shimsa ka ga pai or national le right tam ga pai ning ne kha hi wi wangai na thum da ka chung ga deprive sa da le kho da ili hange jeni na thanga awe office li wa le ga i ma thalai na detail sala khaina I discuss wa sara da khui da le yung sot pa chili jena chipa chiwa chita da la chungai asama I wi topic wa ma khning Village Authority Act 1956 wi hi isi wi khasi ka pa ya rar senior advocate Wazar Rams Daniel Ramsan na matui re kha hi li asama ana khamtui li mas choi lak la hi la ntumui masun nei hi la sa pa ye hi na thumi pangshap nei ta hang re tha sa la la iwa godly ja cha ga sa da pa mau ge in thai na thum li aru yang lo order ga pa sa lo judgment ga pa sa lo tam pak li la pa ga pai wi standard ai na ga pa sa lo na thum ki pa ga pi ra ta I LLB tam gui khai training sa khai dang da la first ka pi di mak bi them da le in a JJB Juvenile Justice Board we principal magistrate kasali ukruli imphali I we members ping social welfare na kapang khui laka ilik chi ho khrali order na te na national to khrali ka pi lo je mak bi them da le ta chi in a hang ngai ba na ba itum wi masun kya kale salala itum na masjin thaya kha makana jilla tada imphal ka thai li handloom wi ne da industry wi ne da machine ka ha khung laga masjin thai je na da chili parta laga le dakle ya itum wi le tada sophisticated sala khai iram ka thali tada MRI wi machine ka taung hai laga masjin thai tu da parta gi chi chi ka thani Jena itum wilila itum wi village court na hi power le hi exercise sa pa e salala itum wi ji tang khu twe na ga piao lo order chi asama implement ga saleva police li patu khuilo chi ra police na tang khu tui OC ji maite na mayang na sa salo SP ji ka ma pa sok them ra ka khlat mi them ra structure le order ji thara hi thara Jiba now da na which challenge sa la high court liwa pai supreme court liwa pai na we order we ati challenge sa tha da jiwi tungli ji ithu mulila jiwi training ji la impart sa la dakar sai salak sai ji kha idu wing sang sa da thong thang khang reu tha da sau se je ma thai tu re maning kai tum la ta da healing ning lak ra he we order I we hili kha sing sak phung ra he implement sang sak phung ra he chalai ra ji si ja itum la training sa la tarkar sai lai ka them naw ping la secretary sa da ka pang ka sang la tarkar sai sedi we ta china question jing han ga mer dish sang ar khnaw sa da question khang hal mer itumi kyashi pai actually 100% li an
district council we 3710 mram hil bill aina budget mram ni hangair dalak khaya issue hine inna phnung le reje 1984-85 hili sheli sharan assembly salka hi pang aina sate yani jeli nadir hak salong ujalingam li thulong ari swazim mission hongre kobina mukhoti he president of Supreme Court Association athum likhang hanne itum hearers committee na chika report ma bi thu the governor ma chotira ka thau si yai na athum hange yo mi khange report jo governor ni mirde governor le ma mil governor na ka tha report chor na thum mi sakji khiglak ji hangi jine ji hangko athum ya hearers committee na mi khangi ji mi kin jai na taka hearers committee mami to the individual mi paila ajiba legally individual no hearers committee amengai mi pai maning mne chilik sak akhleo ka khne itumi custom tradition itumi 321A Nagaland article deliver athum live religious practice with freedom sak by customary law this and that ownership ta sangthal le ka 321 si mazang le maksang ding ko rights and interests of the hill area sasang le ko chuwain fight sabai dang ko yana athum na khanga na thum MLA na maksau bangai ne da chi na thum MLA hang hung re chi hang ko yana itu mi MLA ping la trak hang rai la thalam sa thur ya adang issue represent 338 national commission estimate ma hang re me shong ji le ya kar itu me MLA na sai mau de thaga khi apong le khla hang lam sami thu ya individual me trak hangai te as na thum sei kapung na wi ari development this and that khang de budget wi hi jain ai de budget itu assembly la meng mi lo yo hearers committee mi la meng mi ne ga chwa chu de itu ba khangi war de la hearers committee achira shung de governor li humram li report mi harak ji itu mam theng ko chik sakhine dar issue is represent him matang khili thada new suggestion ka thak la ek tiaw thengai ni sagai ning shilaga re ja thank you so much arui hang khai kala an comment mi khai ji valuable salake musung lake the practical incident in a sok ne itum mi mingning kapang ka hili ina khyasi khangya aunga ping hangbu ping ramnau ping ikoi sak ngai pa na ba like ka them now kapang kami pala ka phatar gi chi mi ping kapang kami khala sapa ya kha paisa ma paisa ma yaw la paisa spend ma sang sak la kapang kang sak ni maramba hill area committee ping hila atang in hang khai tha da atum la ka chung ga atum mulila atum wi khawat le atum la paisa cha ka hai sangau gi da paisa hi ungka lui khwai da ka sali atum wi political post ping wi ka hang na khai khala atum na mutui ngai salala atum na chili ka thi khring ani ngai salala atum next clically waurakle I hi wi favor mal khuya kha I hi wi minister hi ili kushok miai kha ka thau rakle chi concern chi le hau gita am tum lam sakral sa sa pai kli sa da atum hi atum merit we na ka kane ji ka atum na chiling ning la ka report khamila assembly li khawla khala press conference ka sala ka tong hi atum mang chilak la sarar gi ka pesa ba cha ga he sangau
แล้วก็ chief minister ลิมังนายก็อาละขี้ขละมาสัมพังลุยขี้จีอาวิจิละมุงกาลุยขี้จีแล้วก็อาทุมินิงกจางจีละมาซาก็อันนั้นมาตุยพาลุยก็อาลีละสัจจุลุยขี้จีจีข้าท้าวิกันสันแล้วก็ได้ไทยละมาซาก็จีละเลยไปก็ละอาทั้งไลค์มันก็เทียมนาวปิงอิทุมนะมีเงินนิ่งกระปังกระกาทันลีอาทุมฮีเลยแต่ละมาไทยสารปานไทยเจน่ะแต่อีวิกับนิงลีอีทุมมีเงินนิ่งลีมิโซรามปิงมิโซปิงนะสาระก็อีทุมนึกว่านี่มันสาระก็เลยใช่อีทุมละเวรชีสักจิงกุมสักลางไงสังละก็เจน่ะอาทุมแคนดิเดตคราลี church representative อ่ะก็มันสู้ไป any campaign ลีไปสายาวเลยก็ไม่เอาเลยก็เลยขี้ undue influence เลยก็ไม่สาเลยก็เลยใจตั้งแต่เราไม่มีมังสับในตาหางไงเจ้าทุ่มเล็กกระเทียมหนาวมั่งกับปังกาดเลยอีทุ่มเล็กเลยซาดาไปสามันจังลักเลยกับปังกาสิจะอีทุ่มฮีมาจุสกลักไงนี่ทุ่มฮี members ปิงให้เสียสิวิ members ปิงจิละมันทะลักไงนะอีทุ่มฮีสารันจีสาสเปรย์จีสิสังไงโอ้จันกุปลักไงเนี่ยมันดูมีอะไรยารินละตราขละจุกมันจุดเลยเลยอุ้งนาวอีกสักจานละสาหาวโอ้จันละอุ้งนาวถ้าเดิมมันดูดามีเอาใจเดี๋ยวอีทุ่งบางตราขจุ่มซึไฟละจังเลยก็ตัวปีขี้เลยขณะว่า question หินสาวละไปเดี๋ยวคุยโอ้จันละเครื่องอุ้งบาลีเราก็จะเลี้ยวก็ได้ interesting สักละให้ question ขนี้ระดับเลย question ขเรบ้าหินว่า who and how do we initiate our budget proposal ก็จะอะไรก็ขนี้บ้าหินDo you believe that Article 371C can in any way be connected with the framework agreement signed between GOI and NSCN-IM? คันนี้นะหลักฐานหัดกันมีหรอคาเรวิจีอีละไฮคอร์ทลีดีดีโอซาไซ Deputy Register Judicial ซาดาissue with budget ก็เสียมฮีแต่ข้างจ้า format อ่างไว้จีไอ้ถ้าได้จุงจังจีซาได้จีถ้าได้ sign ซาเลยจีหัวกลางรอกจีเนี่ย with 10% increment ก็อินอาทั้งอีวี office ลีละอารุยสิงดักเลย office ลีละอินะแต่อีวี budget ก็เสียมไม่เลย budget ที่ถ้าได้ลุปากรราก็พอก็จุงก็พอไทยก็บัจเจตซับบัจเจตก็เชื่อมทานลีฮิลิน่าลักนี่ฮิน่าลักพังอ่ะเฮก็ฮิวิเฮดลีน่าลักทรุกฮิน่าลักก็ทิ้งห้องพังอ่ะแล้วก็ฮิวิฮิน่าฮีการีวิน่าฮี stationery วิน่าฮีคัลลาอารีเฟอร์นิเจอร์วิน่าฮีคัลลาอารีวิคอมพิวเตอร์วิน่าฮีดาซอฟต์แวร์วิน่าฮีดาบัจเจตจิกต้องอ่ะसब बजट सेम लग सेम ट्रांजिली आखिर लग तो चौथ फाइव में ले सार मिनी क्रोरा खो असिब चुनाई तो थिंग हम आमांग मी लाखं फंग आमांग मी आई जिला तो इन अरे इशू में बजट ही सामसाद इथु मिली खवा थी तुम थई पुंग रे इथु मिली खिवा तले तंबाक ले खि संबंग तले इथु मि काउंटर पार्ट मिजोरम ले खि सा तले सिक्किम ले खि संबंग तले इथु मिली खि म संबंग तले He got all he referenced other migizne. We financial rules in the CMA, we High Court we. One of the best in India. I think that will ever the best. Nobody can make a better financial rule than the present High Court financial rule. In a Kadashem, High Court got all my financial rule in a poor quiz me. Email I know. Chilaka come tang all here so kind. Come tang all the collection like issue will chili ketena hen made the sang he will walk song la hili ketena hen masa laka hina annexure sang surgeon state hili le hita the middle karnataka li le middle meghalaya li middle he middle khamta chakashi ko donga akal ma ji time ne state la khatha the collect sa hora atuma tam le male connection le male atum blind da ako assam li hi mi la ko khatha di thumni ma mi gi khlai the chief justice na ka Katat Kaitarli, Ali, demand Saturn, Atum, deny Sapai. Sasad, it will be budget like a sham transili, itumla, it will be the carcass,
งจีอิทุมก็โฮมกละสาระจีก็ต้องจีซับเฮดเสียมละก็อิทุมนั่นแหละอิชุมวีเมมเบอร์MLA บิงลีมีไปให้เสียซีวีchairman ลีอิทุมก็ปีว่าไปชิไทยก็ชิตาเดอิทุมวี district council วี member บิงลี or chairman ลีมีไปจะที่สุดาตุมนักสาธารณจีลีทัดอิทุมมูลีทัดbudget จีทัด justified สาจาวเลย justified สาธารณลีบมักตัดไปจิละ state นั่งเดละกตัดกิจิสักกิจิละอากบาจีอีกสังขารละไม่เท่มเนี่ยก็ทัดอารุวีissue with 371C ही इतुम ना amendment बतकार सलाक तले खतल मसा साल लैदक लेश खुदलाई ही तुम थलाई न सिजिन थे सिजा हे न लग चुंग सापाए इतुम विवांग रही संखिरा पाए हंगाई निंग शेयर हो जाली